Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kizing ke zit se ting kum chang na jang kai ke chum sum mai ting chua ga dai regu man sa Zeme ko gana ina hai mena hangge lia gai dai ra dele. Northeast Nagaland ge naikum tingkum kum chang na jang kai ke chum gina tingkum kuminge NDPP benai BJP ne government ka chibe pungdai ra be hingi swearing in ceremony ka chibe znai ke jingke jis na tingkum chang na jang kai ke chum dam mai ge Nagaland capital cultural hall Kohima ge hegin chaz ke je minute himre hige bam dele je ka chule zaina chige wangai me India go prime minister Narendra Modi za Indiaram go union home minister Amit Shah za BJP national president JP Nada za chiruna mag za central leader me za NLA ge elected member ka chimra me za top civil za police official me madu wangai dele za che za northeast state matai gena Assam go chief minister Manipur go chief minister Arunachal Pradesh go chief minister za Sikkim go chief minister za union minister of state and presidents of RPI A Ramdas Atawale za kacham cham madu wangai dele je sale zaina chige swearing in ceremony bam bikine veteran Naga politicians the leader of NDPP the BJP alliance Neiphiu Rio je paming ye betu je Nagaland go chief minister hange lingai ka dai dele je ka chedele zai Nagaland go deputy chief minister hange Y Peton je klangai ka dai dele je ka cheu zai pakna bge TR Zeliangs du Nagaland go deputy chief minister hange klangai dele je ka chedele zai Nagaland ge deputy chief minister knabam je hanai kumgena railang gore dele je ka chule zai Nagaland ge minister hange kalangai me railang ge ji kaito ai zai pakna ge Jacob Zimomi zai pak chumge kiji kheni zai pam dab ge pi paiwang khoniak zai pam nge ge metsubo zamir zai pasrok ge temjen imna along zai pasnab ge CL zone zai ne pate set ge salhau tono krusi zai pas kuib ge pi basang mong bachang achepu je planet je Nagaland go minister hange mina hang squeeze kalangai dele je ka chudele zai NDPP menai BJP menai pnigu cabinet minister hange kalangai be NDPP lam gena railam ge Nagaland go chuna chief minister pungdai rape Neiphiu Rio zai paknab ge TR Zeliang zai pakchum ge kaito ai zai pamdai ge kiji keni zai paming ge metsubo zamir zai pasrop ge CL zone zai na pasnab ge salhau tono krusi zai BJP lam gena railam ge deputy chief minister Y Peton zai paknab ge Jacob Zemomi zai pakchum ge temjen imna along zai pamdai ge paiwang konyak zai paming ge basang mongba chang planete je NDPP lam gena mina hang snam je cabinet minister hange klangai zai BJP lam gena mina hang news je klangai dele je ka chule zai Nagaland ge Naga Mother Association NMA mena naikum tingkum kum chang na jang kai ke chum Nagaland Legislative Assembly election NLA bamblam ge political party mze mpui mizdu election ge gzaw za leader hange ticket pegai be bizigene pnui sui besam zai ga to besam pegai de lei je ka chule the association me bona press mso ge hanai kum NLA bambige ngamlo be pui mina hangna salhau tono cruise benai hekani zakaluzdu pnui sui besam benai ga to besam zai recha gai besam pe changai de lei je ka chudele zaina chirun mag je hanai kum NLA ge ngamlak ta di me mina hangna year ka huli sema benai Rosie Thompson du pnui sui besam zai recha gai de lei je ka chudele zaina India ramge Hindu mgu hingi kdibe holi ngi chura bsoge Muslim mehrase Islami Jamiat Tulba IZT menete tibek zingke zisrok tingkom chana jangkai ke chumma ge Punjab University New Campus Lahore Pakistan ge klebe pe ze ngi be bizigene mina hankreming me ka zamle ze kachule za Pakistan country ge Hindu klome za Hindu me lesina me administrative Pakistan country ge pasui temram ze Hindu mgo hingi gdibe holi ze hingi rahang ze nevlu ze administrative country ge pasui temram ne ai holi hingi rahang ge pegani bachang ge ne muslim me harasi mram ne wang ze pnui ze kangi le ze ka chudle zana police me ne pi hi sing ge ai kangi me bo ze nim rahang ge case du FIR to ge ne le ze ka chule zana sin council gu general secretary kasib brohin sa ze council zai Hindu hazat me ne ai
holy hingi ra hangi je university administration mzen neugai je administration mene pewgani ko dele je du sal zai muslim mehra se IZT spokesperson Ibrahim Sahid ne sa je Hindu community Hindu hazat meze pnuya ai holy hingi rap gene namale je ka chudle IZT zite lu je lesina amrame ai Hindu meze devkle zai kangi ko le je ka chudle suppose gene pnui pe re ge ka sabe action ja lugule je sale Zaina Mizoram Kolasip district kachibam ge police pe mina hang kidnap kang pe mina hang na police pe je kapcha ni delay je police roge psi te pe senior officer ne sali Zaiman sa poge chai su je ai je kakle be pe je te tiban tagmai gigile je kachidule je ai me bo mina hang chum second battalions of the armed force me bo je sub post board chief klo tai Mizoram banai Assam go border tai ge duty te me bo delay je sali Zaina chige kakle be pe begine chai di mina hang na zizne Havildar je laro lo banai Havildar Indra Kumar Rai le je ka chudle jana pachu kapcha bepe japanai ja kapcha bepe zizne Havildar Bimal Kanti Chakma le japeting kumjne kumringe suruk di ko dile je ka chudle ja ai mina hang na ja pana kapcha bihi ge gimi pugu gimi service ganne guli cheu cramming area kap ka le je ka chudle jai chige kakle bepe bihi ge kapcha bepe chakma ja zau sak khamne dile je ka chudle jai pa zau sak khamne bilam ge patai ge duty te bepe mina hang na ne outpost gu commander so ge pogai gule be bizi ge ne kapchat gule je DGP kyang the ne salai za Assam Kachar district center bam ket ke English subject board exam kai rabza Assam go board of secondary education Assam seba me bone dain so ni delay cancel to ni delay za state minister for education Ranoj Pegune bugu Twitter gene rang chi gai delay zaina chige kakle be peze English subject board exam za kai rabza dain so ra chamza chige bam me local authority psui te meramne sam langwang za lesi nam ramla exam kai bi hi ge hazai sebe daila be bzi gene exam I English subject kai rabza they can so je Ranoj Pegune sali za I English subject exam kai rabe dain so lu changge magda be subject exam kai dai rabe date manai be ting za chunare ma du chimari le je ka chudle zana Meghalaya again znai swearing in ceremony bam begine tingte phung zabam be NPP candidate comrade K Sangmaje pakna bete je Meghalaya go chief minister te dara klangai dele je ka chedele je Meghalaya NPP go cabinet minister zirme railang ge comrade K Sangma je pakna ge Preston Taisong je pak chumge Sneo Balang Dar je pam daib ge AL Hek je pam new ge Dr Amparnen Lingdo je pasruge Paul Lingdo je pas nabge Komingon Yembon je patiset ge AT Mondal je pas kuibge Kirmen Saila zai pamada pakribge Marquits and Marak zai pakribge Rakam Isangma zai pakribge Sakler Wazri plan etu je Meghalaya state ge NPP gu cabinet minister hangge hangkreu knam je kalangai dile je sali zai hai menaje chitau gai sam ting chogu Zeme news ke nang king to mang sam rame hegi gu man sageng king to dai gule chipo zigene hai menaje hegi gu Zeme man sas du pigai zbam hangge kyam gai dile ai gene na mic zingke zit se ting kum changna jang kai ke chum summai ting chuak dai regu man sa loi gai dile pigai jang king gai ni mle ni je to dile